Walaqad akhadallahu mitsaqa bani Israila wa ba'athna minhum ithnai 'ashara naqiba wa qala Allahu inni ma'akum la in aqamtumus salata wa ataitumuz zakata wa amantum bi rusuli wa azzartumuhum wa aqradtumullaha qardan hasanan la ukaffiranna ankum sayyi'atikum wa la udkhilannakum jannatin tajri min tahtihal anhar faman kafara ba'da dhalika minkum faqad dhalla sawa'as sabil. Yan ang inalagaro ko Allah pagmintanong ko Allah kapikan tanulian siko kantag siratan walaqad akhadallah yang ayaw si na muunod tayo kumiyaw na ayat at yabsirtan mana niya na gu yan magpangilakad na sumiyod yung sulam yan lang sa ito yan ay akad na dataro kasyapak ikira sumiyod chiko fi'il madi na siguran kad akad yan ay fi'il madi na pastis. So akad na pastis. Na iya present siya na yang mudhari iya na yang yaqudu. Iya yaqudu. Na upama kusulad suqad si pastis na sigur-siguran amana niya. Saben-saben na akino. So akad na yung pagkasalian na kinuha barat na kuminuwa sa hindi man akad o si inisukat-sukat si kupastis naknabasiguran mana niya na kapakay ako anin kapakay din yang iwan ay datarian akad nasar sab-sab naratumiyam pamakukan yang sur yang sur nakapakaya tumabak nakapakaya giti mana nasukyasul ulam ayang aranan na lang si sa Arab na lamul qasam ay kadu alam na lamut tauhid wal qasam ay mana niyan na lamanan ilmu bermaksud kaya program sepater ada taruh kasih dan taruh kasih ia nasuah aku sabna mataan sabna sigu-sigulan akhadallahu mitsaqa bani Israil ana kinuha wallah iti mana niyan tapakas mana akada na kinu kadua bagaimana aku akada na sinik katlo na biarloy mana ni nasabna matamata nasabna akino Allah so diyan tingkan mo pasad aming surat kaya yun so dinipanatan mana niyan na miyadin suwag biarloy Allah so diyan ubawan ta Israel yang anak Israel na sumantem ang iyaklasan tanong aso Ibrahim na ayang karumanya na Sara Abu Suhaji na wata o Ibrahim Abu Suhaji sa Ismail
Nawata usar Abu Ibrahim su Ishaq. Na ayat putun sa Israel na su Ishaq. Ayat putun sa Israel na su Ishaq. Nalangon ang bawat taan ng Ishaq na Bani Israel. Langon ang bawat taan o Ishaq na Bani Israel. Nga na is. Yan ay kiniglupaw. Is Ma'il, is Haq, is Ra'il. Eman na niyan na Gerar o Ishaq so Israel. Eman na Bani na Muryat. Bani Israel, Muryat o Israel. Na sa mga Bani Israel, bawat anong Israel, na anak pure, na anak imbason. So pure, Bani Israel, nagyanan ito sa Yahud. Nasa kunda pero mabinasa sa mga Yahud na mga barasin. O manimunod itong mga nabi na mga piti. So mayroon itong Musa, mayroon itong Isa, na mga piti, ka mga bota na nabi. Naayap na ang mairan na nabi, na inairan na susara. Ang mga piti sa mga barasin. Nagyanan ni mga Yahud. Mga Yahud. Ay mana mga katwa Yahud. Yahud. Mana Yahud. Napuna na si Hud. Ay mana Hud na turuan. Hud na ilay. Mana Hud na ilay ka. Na miyunod kami sa turuan si Irkaya Allah. Hud na ilay. Napuna na ukali mga Yahud. Naip ito sa Yahud ng bota no Israel na namiyunod kira mga na nagtumuno ang iraman sa nabi. Na kinuha Allah adiyan pasa o mga Bani Israel. Isaw na nano. Piyak ito ko na nano. Sa benar kinuha Allah. So pasad Yerhi o Bani Israel. Waba'athna minhum 12 naqiban. Aku siu amin. Apa dekiran? So 10 aku 2, 10 aku 2, tunut. Bahkan meron lagi ang napakasa. Naidadari sa mana na arsala. Mana arsala. Siyu. Ya arsala, nagyan ang rasul. Rasul. Nagyan nga na napakasta, nagyan ang sumapao. Ay translate ito mga English sa missionar. Mapao. Ay mga niyan na siyu at na mission. Hindi ka pinagpiro sa missionar. Siyubu ka na missioner. Siyubu ka na missioner. Na ayat bahasa, na ayat din arsal, datar sama. Siyubu kami. Na so kinisumpan tuno na at damiranan amagdud si Allah ba'atna. Siyubu kami. Siyubu kami. So padakiran. Padapuko Bani Islam. Padapuko Bani Islam. So 10 aku 2, 10 aku 2 anaki. Ay makna naki nasui sa kaplaton nasad sa mapuriran na naki. Tunay ito sa English mo kumando isa kaplaton. General o tinitiyo kang taon? Oo. Lieutenant? First lieutenant. Nagiging ito sa laki. So lieutenant, nayama na niya na anak, kumandra niya ang isa kaplat. Pero ikadang o isa kaplat. Sa pulo ako 2 kipi. Sa pulo ako 2 kataw. Gitu. Sa kabatan niya.
Mana niya nagyan ang sapul abu dua kaunut dan komanto saur diri itu ulwan na sibu ng pagusara ko kasundur si ko katigas ino ka berman natif ka ulwang ko katigas ka ikira ka ulwang ko kenapa katigas na amir yang mana niya na amirun kunutan na ulo na siya nang ko piato na verbo na subkunutan na ikira anakti na kunutan katigas si ko katigas kapmat so kapmat tegas na rukun iti man anakti na singular na ayat plural yan na nungkapa mana niyan na mga kunutan o katigas kapmat yan ni plural yan na singular yan na nakti orang yang dapat dia mipesa dan segera Allah kapag ganyan sa uman isa kaglupos sa commander nanto na ipikir Allah wa qala Allah inni ma'ak dia kalangkap kira aku pikir Allah inni ma'ak dia kepikir Allah mata nasak nanti Allah na pedih nasad sa kapasan Allah sa ingong pedaian na tubangan aya ing pedang mga Bani Israel ko Allah nasuil mo iya so tabang iya so kapilin iya kenapa sulawas iya kaya ingong pedang Allah ingong pedang mga Bani Israel ko Allah na pagilin iya siran pemakin iya siran katawan iya siran tubangan iya siran kaki Allah narusapur kenapa itu pada sebur kira kenapa kira sebur ayatuna ayat tafsirah nama aku apakah nairuna sam'u sokana Allah apa diri ika dua na basaru sokai laywa ika telu na nasru sotabangu Allah ikapan ta'ayidu makna niyan nasu berpikiran Allah ta'ayidu yan ang makna ay kalima ahibdu may pagpapadayaran so kapagkiran Allah kapagkiran Allah so tabang kiran Allah so berpikiran Allah, so siap pikiran Allah. Nama piana, mapi. Weda na syarat Allah. Pikir Allah amata-mata nasa kena pediu abang Bani Israel. Nah yang membuat syarat dia dapat neruna lain aqamtumus salata. Apa? Yang kedua wa ataitumuz zakat. Ayat telu wa amantum bi rasul. Ayat telu. Ayat keempat wa azzar tubuh. Ayat keempat. Ayat kelima wa aqradtumullaha qardan hasanan. Ayat kelima. Yan ang lima syarat Allah. Akad beginian kabe memakin ganian, kabe gilenian, kabe bidanian, kasiapan yang Bani Israel. Nakata lain aqamtumus salat. Yang ada lain, naik pakasalian na in. Lagi yang ada in, nasisa luka Arabia, nasartiyah. Mana sartiyah? Nasarat. Di tiga bulanan nanti 6 bulanan wisa mana duakan wadi dulu na ayah syarat nagi nau 3 bulanan nanti dia no musyuk gitu mana ini lau na may lay ka akin na sarti api at dengan may laya basar
na andin dikisir kau tu na inan ini naya mana yang syafi naming isumpat tunso la agi ang otway subat terbuat mana niya na karena usyuk gitu aja ini sumpat naik ke surat temun apakah asal laki nabi nasa suka pergi melangau ka pergi sepilingau nabi akau bersu hamzasa nibra na niya baru lagi laki kagi nani ikira aming sumpat pulang so hamza na ayah kesabihan soalin sa nibra, ia turunan nibra. Agi soalin nama dalam kesumpatan. Kisumpat sa hamza, kisumpat sa nibra, kisumpat sa waw, ia nani pengasumpatan. Na ayah grammar sisa Arabik na umisumpat pulang so hamza na kedapu alif kasih ketahuku nibra. Si ketahuku nibra. Nah, melalui tarung fakir, ayang nalamanan alam tauhid wal qasam. Sigu-siguran. Misef in atam opapa o etin so sampoyan. Nah, pengamoyan alima. Memakai dengan Allah, bagi dengan Allah, tebengan Allah, berbeda dengan Allah, siapa dengan Allah. Kedua syarat, wa ataitumuz zakat. Itu nainiu sudir. Ibrahimiu sudir. Italihumaniu sudir. Samana palay na wajib. Wajib suka sembahyang, itin ko sembahyang. Wajib sukib gamutan hadir. Ayat kedua wa amantum bi rusul. Para tianiu so mga subok. Eno ya mi haluyo Allah si sa surah. Kapag da mga tutulannya na sa mga Bani Israel na pumumunuan sa Nabi. Kaya po mga punuan ni sa Nabi sa Palestine. Namanya kasasalungan, namanya patay rano na nabi, nalabisan. Kaki ayat kada kalau nabi, nama gatus nipu, aku 20, aku 4. Magatus, aku 20, aku 4, begitu. Magatus, aku 20, aku 4, begitu. Akadak lagi. Nah ayat kadaklah Rasul san na sang ibu aku telugatus aku 10 aku 5 ia namanya kadaklah rasul na nabi na yang pumialuiran sa Quran na 20 aku 5 na yang mialuiran sa hadis sa daman sa Quran na 2 katawa nabi napiray kadaklah ditanong akatur wallah minhum man qasasna alaika wa minhum man lam naqsushu alaika. Kadang lang mga nabi na damirkan padutulatik wallah wa Muhammad. Nasuk masuk pedun nabi anu tulamir ka Quran ang musuh hadis. Nami adak la ditanungan tawaman. Maka tu sa 24 ngipit. Madakla dikita waya sa maraw. Kapiray buta di sa maraw. Pwede po pangaputuan ng 50,000, 40,000, o di na pakadaklakan na 70,000 ang pangaputo ni kira eleksyon. Ang madakal sila na di kinaita sa marami. Na sa mga Bani Israel na pumumunuan sila sa Nabi. Nabi niya kay isa-isa lang mapatay na labis lagi. Wa amantum bi rusuli. Ikatulwa syarat na paratian yung mga subwa penantiku Allah. So sa mga ito, nagyangan na ng talo na di makakamulag ang taluan. Baka meron nakasumbayan, kadiyakan, para tiya kumana. O sumbayan ka, kadiyakan, at manatamo ka, nasusambayan ka na makaduluto. O di nandiyakan ka, di kasumbayan,
na pakat dukaw. Si ko dia kan berkat kila. O di na misyon ko yan ka, namin dia kata na daparat dia ka kumalaki. Da bubali. Ini sepatu Allah wa azzartumu. Azzar. Mana azzara? Azzara. Apakah salah azzara? Mabak. Azzara mabak. Jangan dipakai salah mabak. Naikira sungguh kenapa mabak? Na bergerak na emak na niya na azzara. Mana ya? Ya ina kenapa ini mabak? Kultur. Nah ini beger kau nang ayah toko dia. Nah dia toko dia ni ya, na azzara sabu. Ada azzara sabu. Dia na biar dia na belakang dia, na miya kapag. Nah ya bagai na azzara na mambo. Na omanan ka sa tasdi, na miya kapag rin. Ini supaya masuk tu azzar tu biagriyo. Ini sepatu masuwaw, awawul jamaah, biagriyo. Ohum sirah. Bagaimana munsad na sumang aras. Biagriyo sirah na maras. Mana niyan na ay kapatasarat na ubag raniyong sirah. Kenapa kan ia buka perhatian ketebangan kasiran, babidin kasiran, begeran kasiran. Kau ia buka perhatian, kau nak balik ini, dah balik ini. Apa perhatian ka surasulna? Naurian ni nak jingga mu ipugula, jingga mu ipenul. Lagi nak nikap bidang aku rasulah, penggantung kita sugal pergi. Gitu. Mia berbeda, mia bergerak, mia ay mana niya na kiyatapan. Ayat ke-5 wa aqradtumullah qardan hasan. Katir ya, ambida suma pipikir aku suma nania. Kaya mana niya naku paguntangan niyo so Allah sa utang amapi. Eman akor nagyan na suka angkat. Tiga piyong kapasi. Piyong kapasi sa sangit kay Hosea pagkakano. Nagkapakaya. Na upama kutigan na piyong sa sangit po. Naikasya ka sangit po buisa. Napakasalian na akor na sukyaw maninul sa magatos na mimbaloy ari. Naiyakin ang larwang natigyan na. Ikalima sarat. Akato ang na kaya ipagpudan ka ng Allah. Asad sa ipagpudan Allah dataraya na din na makapinasan. Apalayan ka pipirgin. Naupama ko pagutangin yung Allah sa utang amapi. Siuku kuno Rasul so Osman. Siuku Rasul so Osman. Siku mga Yahudi. Iyan otak kakir. May utang kunso Osman siku mga Yahudi. Nabi at yang kirana kaya ayat wa aqradtumullah qardan hasanan. Aku paguntangan ni Allah sa kapaguntangan mapian aku sirap pamaningan. Dikira na inna Allah faqir wa nahnu awliya. Mata naswatana niyam mismisi. Nasa katano na mga kawasatan. Kaino kung pumutang sa Allah kami subhanallah. Agi kalalaman tanong na mutang na kasutaw na miskin. Enos ka penikautang ini yan, nabas kayo niya kautang, kamiskin siya niya na malaki. Nanti ko mga Yahudi asubuswat na miskin.
kadi mangut lagi mian ko naya mana matua kapagundami ko Allah sa kapagundang mapya na pagundang ka penggestok ka nalin ay po mapipikir kau na suat-suat ka naya kapikir kau na Allah nasalo na mauri naya bigyan ka na sur may kapital ka kapakalala ka niya na isir kayo man to sa isa kamilyon niya kalalad na nanasal nando'y malang niyarga ko sa surga at tatapakaw diyan na tuntaj itakahan nando'y malang niyarga ko isa kamilyon na susurga subhanallah na yung anak pagundang ko Allah sa mapiautang na din na pipikir na kaan nanayaw na kaan ino nga piyagundang sigiraw ka ang niyang kibal ino nga piyagundang ang niyang kabalas ino nga piyagundang ka ang niyang kasirvisyo di kayo nga piyagundang kasi kabu kliman so balas yan si ikuso nagiti maana mapiya kapag nasabi mambuang mananalim dan yung mga lima mana niyan na kapag ipagpudan ka po Allah na lima asar na umang ko gulalan ka susaran nakataya sa mga sabi yan ko la'ukafiran na angkum sayiatikum la'ukafiran na angkum sayiatikum wala'udakhilannakum jannatin tajri min tahtihal anhar dua ibalasunu Allah minggulalan kalimana anasarat na siguran ya matua lamul tauhid wal qasam siguran okafir ya na okafir ay mana ukafiru na puna mana niya na maadil at pagkaadaan umisusurat na pag-irisin upama ko may adil na pluga ka sa kita kada yutima namin isupat masunun yung nun atas di at isupat o fi'il mudari na yung aran niya na nunu at tawhid nunu tawhid ang makna niya na nun at pagusar ang pagbersukat nunu tawhid na dua mingi supat ko kafir kami ni supat ko sulamon tawhid agus nunu tawhid nanto na mga dimiyat mana mata-mataan asigu-sigurado apuna anak April akan dinanti gua siarkan so mga dosa ni sayiat na mga raratagan naikira ayaw po may aloy na sayiat kaso mga dosa napkausar sa sayiat pagkausar sa ulug pagkausar sa maasi kausar sa athar mana na sayiat kausar sa fawahish ay sayiat akaliri damay ito adusa dhunub na mga adusa maasi na makasisimbur sa sumala adusa gumay ito adusa atam na mga dusa agalpok abukater fawahish na mga rasi kagalpok ikaya utaw ay kedubot sa niya ng galpokan fawahish na
Ikira ayaw ko mi aloy si kusanti mana sentence na duno naya bu mana niya na lang na malalusan na nirompat sumay bagus. Ikira mana ayaw ko mi aloy ko sentence na sayi at na miya ka praksun sa mga laadusa o mga ito adusa. Kagi doon aloy so duno maasi at kawakis kami siglas kanyang pulimia aloy ko sentence naya makmana niya na malamay adusa. Sabi-sabi na April akan din berkadaan akan din Proro akan din rekan so mga ito mga laadusan niya pagkanya na nabalas narin ni kadayat kasadusan na datar kung may paawat din na dusan niya datar kau po piniling buwan nabiyagrap manu tiap ko niya dun sa hindi pagkriya mo kanto nabiyagrap manu wala udakhilan na udakhil mana dakhala na sumiyulad adakhala na piyakasul dakhala sumiyulad adakhala piyakasul na sumiyulad na ayafi al-mudar yan na yan dakhul pasulad na so piyakasul na ayafi al-mudar yan na yudakhil yudkhil na ikira ayat yang ko harful mudar ana hamzah na udkhil pakasul na nakina ni pakasal kapag mana ay Fir'aun Allah na wa udkhila nasiyupatan yang bersa lam begerun agunun atau di na udkhila la udkhilan na sabna ay suldakan sekan ni pokok naswalla negara mi pusat na mabok negara mi pusat na tuman aku sigurado sabna ay suldakan sekan kung mga surga, mga asinda, at pamangundas, kung mga antagian, sa mga lawasay. Mayaloy tanong sa mga lawasay. Lawasay gadataro lawasay tanong sa paras, malingaw matabang, lawasay ga gulatan ba, bida gusong gulatan ng tanong sila. Gulatan ng tanong sila, makainong pa sa kabasunan, tingnan dia kung maging miyang amis-mis. Naroon na sa kamis yan ang hindi kapiyan yanita na di ka diabetes kasi na istingin ka kagantos kasi sa kagalo na ulatan banda ka mawit sa doktor basta bila ko iman to sugulat na suganiran sa gula sugulat to na bada sa ugian na gula na tiya malamay nung tao abulo ikatalo na lawas ay gagatas amiya puti-puti asad sa pikir na katamian na ayan yang dubaloyan o pikir na kayo para tayo tamian na gatas sa birber gatas sa ito na yung mga gatas sa paburitan Karnisyo sadya pikir na kahapon kaya maakinan ka na suot datar ko na mga tama no kaplayo gubel ka pira ko magkubay ko man na kanan adi melilip-lipit ko wana pumaguniw ni suman ya ori penuh ko magkana na kanan na mapikir ka pinirin ko na melay kadi kami ibenta dapat mapikir di namanya pikir kapiaparan apa-apa ini yang ibetad o di namanya lain aduk mengibetad
Namakan ka katulang-ulang ba na siya na pulayo na bau kapulang bau kapang subhan pemamindan ng wata ba't na lumakasol. Amen. Ino kaya tuwa sa surga sa atyan na kaya mana atyan na nagyanganan na Bali di ka ba maka-provide tanong sa isa black hole? Giyangan na dyan na ipakasalya na Jim, non. Lain yung mana na? Dyan na, sa dictionary. Nagyan na ni Aronta, pagilay, Jim, non. Nakiapituan so kaya betul sumber sa Majnun. Majnun, Jim, non. Enoron untuk kebetui, nakada dalungan suakalian, na ada sa pembetul. Kaya dalungan suakalian. Kaya betul masuk, ikaw ugat ada perbuatan sa jani. Mana jani? Na ikaugat ada perpeleo. Nakagi kada dalungan sekalian ada permainan. Nakia betul mamuso surga sa jannah. Kagi dikilai alwa. Digarod natin. Na digarod makagdam sa mayaway kekul. Na digarod makagdam sa ay mananian alungan apa kaniyang kini. Kakada dalungan, kakata takut apa sa mga asinda. Nakiap tuan sa jannah. Asinda adikilaya alungan sa nidar. Napsipur kau sa mafia, nauma kau sa perut, nasadya kapetinga ko surga, nakapukatay. Nasi sa dunia nasadya kapetingaw, nakapupangit. So, baka. Pamangundas ko kababaan yan sa mga lawasay. Yan ang tahat na kababaan. Tahat na kababaan. Faw na kapur. Faw na kapur. Mana niya na pamangundas ko kababaan yan sa mga lawasay. Nakagi sa surga na darajat. Ay mana niya na darajat ulang berasal na perslo, darajat thaniya, darajat thalisa, rabi'a, khamisa, sabi. 7 bakat susur. Nasukon so makasusurga si isa baba na dinyan kilepo. Kaadik pigi. Kau may lenya na puro na pigi na di mo mapaparo na datar na penasor. Baka di konsi sa dunia kira maingit ka na piya ka madagli tamu terang na di ka mapaparo ka pigi tengah ko sa lakbar. O gait na niya napili niya no. Kaanya makapunalaman ko. Ay no, udah ko mau na ko, galbok na ba ko mau na. Di niya napilay, di niya pilay, di niya pilay, naya pinakamalakot na suhyan na tulkirdaw. Nasad sa misiringan sa yaw rason, namingi po. Naya mana niya na sutaw si nalawasay ko kabubuan niya, nalawasay ko kumupur. Subhanallah. Kabubuan nalawasay. Nasi sa dunia, tapi kalau salah saya kaya tabdat. Buat taman na katakot sa ik na typo. Mana isa na paniya pa typo. Anha mga lawasay. Yan ang nahrun.
So nahrun nasati mana lawasay. Nahrani na dua lawasay. Anha na madakla lawasay. Namiyadak sa lawasay karwa. Sa kapwikir. Kasupina ka minus ro'y kasurgaan na 5 at dunia kasurgaan. Naupamaku, nakakit na ba 5 at dunia na bas kaniyang bitaw. Kaus ka po itaw, nanti ka dia pulungku. At yung film kay gira aso walay na naska po itaw. Nadi ka pagpagawala sa mga tao-tao, mga detuan ka mga. Na 5 dunia, na tama sa Amerika, na mengirak sa kaibaran, na 5 pena dunia, ay kala kadatu kakabay. Subhanallah. Nakakita ka pagkal ko bakon mada, natatakaw. Na di ka pagkal ko bamanaw, baka matay. Agito, anha. Bida sunnah karun, ako sunnaha. Naha. Mana nahar na daun. Na naharun. Nalawasay. Naharun, nalawasay. Na ito kaya pumisa nahar ka pebundas. Nanti nga katawan mo debsu. Sisa dunia na sulawasay na katawan ka minta pisara. Na minta pisara ka nabagkuman ni supadal orang. Kais ini di supadal niya na gagawin daw na ipugusunod na ngay lawasay ka niya dapdakal na upang ako di suka pagkagagawa ka na niya kapira kurang ulang kapugusudiru na lawasay na lumiyapay na kiaraga. Masya Allah na papamasas na kaya pangalan. Ino nga saya pipag sisa may ekwar na kaya sumuda mo sudah taruh tidur membuat na makasarap na udah tupin din yan na may penuh ayo nagiti ka pagkagagaw Allah. Faman kafara ba'da dhalika minkum faqad dhalla sawa'a sabil. Nasa dun sa tao, faman, kagya kamu, kagya kamu. Man, sa dun sa tao. Mungkir, di marake, mungkir, di marake. Ko orya na ang tuto, abadrakan, mga di perhati ya, na kagya kamu, na sabna, amia dedek. Ko untol, diretso, estri alala. Mana niyan na dama kokit ko lala nonton kami okay. Nasibya kaukit ko mana niyan na pukuga lala na kesungan niyan na nara. Saben-sabenar kaya kamoto na saben-sabenar amia dedek estri oton alala. May apa saja so discuss ya mo. Kaya pesan ini yang mga Bani Israel.